Yes, ni amakuru atari meza rero tubazaniye muri iki gitondo mwebwe mwese abakunzi b'intare za Sarambwe. Ni inkuru nava ko y'incamugongo, ni inkuru mbi ikomeye cyane izindutse muri iki gitondo. Inkuru rero nyuma yuko twe tumaze iminsi tubibatangariza, wenda tugiye kugenda tubigarukaho ibyo twagiye tubabwira, ariko mbere ya byose reka tubanze tubabwire ko drone igoma ziharashe ndetse zikaba zirashe neza hafi na guverinoma cyangwa se y'ibirindiro bya guverineri. Hakaba hari na bamwe mu bayobozi mu by'ukuri bamaze kwitaba Imana hano muri uyu mujyi wa Goma. Byifashe bite rero? Aya niyo makuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo, tukababwira uko ibintu bimeze. Hanyuma rero tudatinze, kugira ngo ibintu bigende neza, twinjire muri iyi nkuru neza mu buryo burambuye, tudaciye hakurya no hino, mu nkandire kuri like, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma batwamamarize cyangwa se dushiro video umunota umwe wo kwamamaza, ubundi nze mbabwire amakuru mutigeze mumenya, ariko nyamara nje nayo nabibabwiye abenshi nuko mwabisuzugwe mutigeze mubiha agaciro. Sinzi niba ku ruhande rwa ASMV turabanyumvishe, ariko nje ntacyo nayo nakoze kuko nayo nabibabwiye. Ubwo hari hasigaye akabo nyine, none niba barabikurikije byari kuza kubyara amahoro, ariko nyine urumva ko ibintu ntabwo byagenze neza. Reka twamaze tugaruke n'amakuru yacu mu buryo burambuye, mbabwire uko bihagaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, ndabasuje cyane rero, tukaba dutangiye mwese, ubwo nizere ko umeze neza cyane. Reka dutangire amakuru yacu. Na makuru rero avuga ko muri iki gitondo ngira ngo mwamaze no kwibona abantu dukurikira ku biro nkoranyambaga yacu, aba kuri X ya Eugene Official, twamaze kubigezaho. Ariko wenda dutangire kugira ngo wenda hari abantu mu byumve neza, tuhere ku bimaze gutangazwa na Lawrence Kanyuka. Nonaha akaba rwose nawe yamaze gusohora itangazo mu kanya gato gashize, avuga ko donc arimo arasohora umufiririzo w'amatangazo. Reka dore kuri itangazo rimaze isaha. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026, rivuga ko ngo Kinshasa ngo itera abaterabwoba ba Kinshasa ngo bagabye ibitero bikomeye Igoma muri village ya Goma. Ubwo nyine ni hano mu mujyi wa Goma ndani rwagati, aho ngo abagera kuri 3 aribo bahasize ubuzima. Abaro akaba ngo ni abahasize ubuzima, bakaba bakora muri n'abamemba ba personal humanitaire cyangwa se mu bigendanye nyine bashinzwe uburenganzira bwa muntu, Human Rights Watch. Ubwo niko twabivuga kuko tugiye kugenda tubyinjiramo. Iyi ndege drone itagira abapilote iraje neza irasa hafi na guverinoma. Aha rero kuri yindi screen cyangwa se ku yindi message yisa sohora imazeho iminota 9, aravuga ko ngo iyi drone ngo irashe witwa ngo ni Christina Guinote, yitwa ngo ni Christina Guinote, amaze kuhasiga ubuzima muri iyi minota. Ubwo uwo niwe umaze kumenyekana. Agakomeza avuga ko iyi drone yarashe mu kanya hagana ku isaha y'isa 10 ziri kushyira saa 11
nibwo iyi drone ije irarasa, ikaba irashe hafi na guverinora aho Bahati Musanga Erasto aba muri guverinoma. Navuga ko iki gitero ni igitero gikomeye cyane kibaye muri aya masaha. Reka duse nk'abasubira inyuma kugira sasa abantu mwumve neza ko Eugene Official mugomba kujya mwita ku bintu ndimo ndagenda ntangaza muri iki gihe. Wenda nibura ni umuntu ashaka kumva ko ari n'ibintu ndi kuvugira ahangaha, muze gusubira inyuma mu biganiro byacu muraza kumva ko ibi bintu nari nabibabwiye. Murabyibuka ko ku munsi wo kuwa none reka umunsi ntago mwibuka neza, ariko reka mbibutse wa munsi barasa hano za Mushaki batagitinze Gaceri. Bukeye bwaho narababwiye hari n'ikindi gitero cyagabwe cya drone zigera muri za Sake, ariko babura irengero ryazo. Kinshasa irimo kwesera izi drone, bagerageje kongera kuza kurasa za Sake biranga, byanze bahita baga ibitero mu mpande hano muri za Nyiragongo, ariko ibitero byari bigamije gufata Sake nabyo biranga, babyuka barwana umuriro uraka. Ibi narabibasobanurira ndabibabwira ni Kinshasa hano Goma basizoye. Twavuze ibitero n'ibyamaze imisari kwigamba ko bari hano mu nkengero za Goma, bari mu birometero 25. Ibi twabibaje Oscar Barinda aravuga ngo nukubeshya niki ngo Kinshasa ngizi neza ko ngo bakiri hano igoma ngo aribo bacyafite ngo ni ibitero ngo barabeshwa. Tubabwira uburyo bari gupanga ibitero biremereye cyane, ariko abantu ntibabyumva. Ariko ikintu gitangaje cyane, ibitero bya drone byo mu byukuri namaze kubibabwira, kuko ngiyewe amakuru mbagenda nkurura. Hari n'ukuntu ngenda mu butasi bwanje bugera no muri FARDC bukama amakuru. Nabwo ni igitero cya mbere bagitangire za Masisi, murabizi bagenda babitangaza. Ibitero bya mbere byabaye za Masisi, ibya kabiri hano za Rubaya bigwamo na Colonel Wiringoma, icya gatatu kiba hano za Mushaki kiraswata cyari kigamije kwica Gaceri, icya gatatu kiba za Sake, ariko drone igeze mu kirere bayiburira irengero. Ndangije ndababwira nti rero ni ibindi bitero barashaka kugenda babigaba, bagenda begera ni MV turabasabwa kuba maso, kuko ibitero bigamije gutangira kugira n'igoma mu mujyi ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye. Ubu si ikitabaye n'ikihe? Ntabwo bigeze bumva. Rero ibyo nababwiye bisa no babinegirije, kuko urumva ibitero tayari nkuko nabikomojeho byatangiye kugera igoma. My friend, ibi bintu narabitangaje, ntabwo ari inkuru mbarira. Rero ndababwira nti bari gutegura ibitero bidasanzwe by'izi ndege zitagira abapilote, ndetse binashoboka kuba byagera igoma. Kandi ibi bitero byabo ntimuze kubireba gutya ngo mugire ngo ni ibitero byoroheje cyane, kuko twamaze kumenya ko narababwiye ntabagambanyi babarimo. Enemy within, umwanzi, umuntu donke ikibi, abagambanyi kabarahabutaka bari hano muri AFCM 23. None ukagerekaho n'abantu bandi bagiye barekura bari hano igoma, bari barafunzwe bagiye barekura. Ikigaragara cyo ibintu ntago byoroshye. Narebabwiye nti abantu bamwe bakeneye amahoro, ariko ya mahoro iyo abantu bamenyere kurira mu nduru babona nta kintu bari kuyakuramo, bose barahinduka. People change. Abantu bageraho bagahinduka rwose neza. Niyo mpamvu abantu bose ntago bakunda amahoro. Niyo mpamvu umunyarwanda ashizeho umugana avuga ngo barusahurira mu nduru. Hari abantu bakunda ko izo nduru ziba kugira ngo bazisahuriremo. Niyo mpamvu ro mutapanga ngo murakora ibintu by'amahoro gusa ngo bigende neza mudatabaye maso. Hari aba badashaka amahoro. Vise waramutse neza? Waramutse neza Fighter. Bitumye rwose mpita ngushira kuri mu kiganiro direct kugira ngo twinjire muri aya makuru mashya adasanzwe aramutse. Inkuru iri kuvugwa igoma rwagati ndani n'irasa za drone rwose zatangiye kugera no muri uyu mujyi wa Goma. Ibi bishobora ndetse no kuza gutitiza cyangwa service tutabeshe, bishobora no gukanga abayobozi ba AFCM 23 bano bakomeye twanavugaga bo ku rwego rwo hejuru. Nico ubona byagamije ko guhera mu masaha 10 mu mujyi wa Goma muri quartier y'Imbi. Quartier y'Imbi ndabadukurikiye batayizi ni quartier twavuga ko ari Kiyovu cya Goma. Ni mu Kiyovu. Quartier ituwe cyane n'abaturage nyine cyane bifite, ni na quartier irimo ikoreramo guverinora ya Nord Kivu.
aha rero guhera mu masaha 10 niho drone ya mbere yaharashe igwa mu kiyaga cya Kivu cyakoze ku bw'amahirwe. Akaba ari drone kamikazi n'ubundi za drone nziza zikarasa igahita ishwanyagurika. Saa 10 rero n'iminota 15 haje drone ya kabiri. Yego. Irasa mu nzu imwe irimo yakodeshwaga n'umufaransa ndetse n'umubirigi. kugira ngo kifoto yewe ikindi niba nanayitwaye ngo bamaze kwica. Ndayafite ariko nuko umuntu atashiraho buriya ibintu by'imirambo urabizi ko bitari byiza. Oya ndavuga ifoto atari umurambo. Oya amafoto yose yandi byose ndabifite nta kibazo yaba baharashwe muri video ntago uri washizemo harashwe wana. Ashiremo rikora video rwose reka abantu video bari. Umuntu wabungu bamaze kubasiga ubuzima w'umufaransa. Ngo iyo foto nawe yizane. Reka mu by'ukuri nayo tuyibone tubereke uyu muntu umaze kuraswa hano igoma kugira ngo murebe uko ibintu byifashe. Oh la la numugore rwose yo kuhanga bw'ibyo mu ifoto rwose nawe muyishireho ndabona ntacyo iri buze kuba itwaye kanyihe kubanga bw'ibyo bayiterekeho hanyuma murebe uyu mudamu rwose uyu muyobozi umaze kuhagwa uguye hano igoma muri uku kurasa cyangwa se muri iki gitero cya Kinshasa mu by'ukuri navuga ngo cyagabwe muri uru rutondo ngero connecting hanyuma iyi video turimo gukora ushireho rwose iyi foto abantu babibone. Nguko rero ku bahanga bw'ibyuma nguko nanimbi komoje foto yamaze kuhagera. Nguko mubibona uyu niwe uhaguye vise uyu rero niwe ubu tuvugana uyu mudamu niwe bimaze kumenyekana ko yahagwa ariko bakaba ari abantu batatu cyangwa se ngo haguye abayobozi bagera kuri batatu ariko niwe umaze kugaragara ko yaguye hano muri iki gitero. Amakuru yibanze maze kubona nuko drone nyine uko nabikubwiye arashe muri quartier ituwe cyane n'abaturage hano nyina bifite ubundi yitwa Himbi ni hafi nari inzu y'umugore wa Kabila yitwa Oliverembe. Rero bakaba barashe n'ubundi drone ya mbere igwa mu kiyaga nuko nari kubwe drone ya mbere yarashwe yaje saa 10 zuzuye. Urabizi yuko drone kamikazi n'ubundi narasugahita igwa itanyagurika. Drone ya kabiri yarase ahatuwe n'ubundi umuntu bita Pascal. Pascal ubundi bisanzwe ni umugabo w'umubirigi usanzwe uhagarariye Toyota mu mujyi wa Goma ariko akaba atarahari. Noneho muri metero nkeya niho hari inzu ya Madamu Oliverembe umugore wa Kabila. Yego. Iki noneho iki gitero cyahitanye uwitwa Christine Gino ngo mubona ku ifoto. Ubu akaba yarasanzwe ari umwe mu bakozi ba UNICEF afite ubwene bwo gukurasa. Yego. We yasize ubuzima kuko yayisitwanyaguza inzu ngira ngo ku mafoto murabibona. Ibi yaguye mu kiyaga durumva ibyo yagize n'ibyo mu kiyaga nk'uko bimeze. Ikindi kivuga nuko bamwe mu bakozi ba UNICEF nabo hari aho bagamwiriye nzu ariko bo bari bahari. Yego. Amakuru y'ibanze agaragaza yuko abantu nibura batatu aribo basize ubuzima ariko abavuzwe amazina n'ibintu ubwene bavuzwe izina. Urumva witwa Karine Bunti we ni yarahari. Yari yagiye ubwo rero ibindi turimo turabikurikirana uko bigenda ariko kigaragara nuko baharase mu buryo bari basanzwe n'ubundi babizi yuko hatuye abantu cyane icyari kiganirwa ariko bari bagamije kurasa Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, Makenga ndetse na Kabila. Kubera yuko amakuru y'ubutasi bwari bafite nk'uko twabibonye abantu benshi bajya babitugaragariza nuko iyi quartier ku mugoroba ngo abayobozi ba AS bari bahanyuze. Cyepfa yuko bashobora kuba bari babonanye n'uyu muzungu bikaba byatumye rero bahita baviza inzu kubera abagambanyi benshi bari muri quartier n'ubundi nuko twagiye tunabigaragaza ko iyi quartier abantu benshi bahari cyane aribo bagenda bagaragaza amakuru. Vise ibi bitero nibikomeza ukunguku bishobora kuza kurangira bihitanya abayobozi ba AFC M23 niba byanatangiye kugenda bigera igoma
urabizi ko mu minsi yashize nabitangaje wenda abantu ntabwo bigeze badukurikira wenda hari abatarigeze babyumva ariko ubwo babyumvishe mwe muri turi kumwe ariko nibikomeza ukunguko ibitero bishobora gutagetinga neza bikagwisha kuri tageti ku bayobozi ba ASM 23. Nibyo nakubwiye rega yuko ibivugwa n'abayobozi buriya cyangwa abavugizi ba politike ahenshi na henshi baba bavuga kugira ngo bahumurize ababategekeye. Utungiye ku byo ngo Dr. Barinda butangaza ko ngo abo barwanaga nabo ari amabandi. Urabizi yuko amabandi kugira ngo ave mu birunga barashinze bombe, ni bombe zarashikwa Burundi. Ibyo nabyo urumva ko ari cyo bivuze abavuga ibyo bavuga bitandukanye n'iby'ukuri n'ibiri kuri tere. Ikindi ni uko bakimara izi drone zikimara n'ubundi kurasa hari bombe n'ubundi yagiba kuri Mogoma yerekeza mu birunga, nabyo urumva nabyo ari cyo bivuze. Amakuru agenda agaragara nuko agenda azamo ibintu biragaragaza yuko n'ubisakarinde buse ashobora kuba yasize ubuzima. Nawe turacyatohoza neza kugira ngo tumenye amakuru y'izina, ariko mu kanya turaza no kugera yenda kuri tere tumenye uko bimeze. Urabona ko ibintu byose bishobora kugenda nabi mu gihe M23 itacunga umutekano. Nibyo nakubwiye ejo bundi nkubwira ko M23 tugiye gukora ari ukuducunga no mu Goma ndetse na Bukavu. Mu gihe yakongera ibindi bice kuwucunga bishobora kubananira, urabizi ko nabivuze. Ibyo rero mu gihe rero batafata impande z'itizi no mu by'ibibuga bihari bihaguruka ibidorora ko biravuga yuko bimwe yahagurutse gisanga n'indi kahaguruka Bujumbura ko bishobora guteza ibibazo mu gihe batabicunze neza ngo babikontorore. Ahubwo service urabona bitatangiye guteza ikibazo buriya hari ibintu bitaramenyekana kuko ntabwo bambwira ngo drone zigera kuri 2 zirashe zose ziratagetinze zirangije zirasa kuri UNICEF nyine nta donc hafi na guverinora hafi systeme se yayobeje bafite aho ngaho ku buryo igarukira aho ngaho gusa. Buranje ntabwo n'ubu ngubu ntabwo ndabyumva neza, ndacyacukumbura neza kugira ngo ndebe kuko ntabwo ibingibi byumvikana byo kumva ko drone yaje ikagera hafi na guverinora yarangiza ikarasa honyine hakaba ariho haraswa ibindi bikarangira gutyo. Sinzi wowe niba muri oro kubasha kubishikira ukumva ko ibyo bintu byashoboka gutyo gusa byonyine. Birashoboka bitewe na tageti. Urumva ko guverinoma yegereye ifatanye n'ikiyaga neza. Bashobora gutagetinga guverinoma bikarangira yenda bibeshyeho gato ikagwa mu kiyaga. Urabona ko iriya guverinoma ari inzu ituwemo n'abantu. Bashobora kuba batagetinga noneho ikarenga gato ikagwa mu kiyaga cyane ko n'abantu bakoresha zino drone urabizi yuko ni abacashuro ba Colombia, ni abacashuro ba Nigeria ndetse naba bandi bo muri Israeli. Birashoboka yuko rero batagetinga kurasa iriya ngugere guverinoma bikarangira drone kuri mu kigo. Ibyo birashoboka, ariko ino nzu yo batagetinze nyine tuya bitemo tazimwe busi ndetse n'uyu mubirigikazi. Urumva yuko yo bayigezeho kuko bayikeneye kuyirasa. Nta kindi barashe uko byagaragaye ndetse na ASM 23 yabigaragaje. Aho kurumva bikwiye kwibazwa n'uburyo ubwirinzi bwari buhari utabashije gukumiriza drone. Vise ibi rero nibyo ndimo ndagenda mvuga bije bikurikiye bya bitero bimaze iminsi biri kuvugwa mu nkengero za Goma, ariko Kinshasa igahakana ikavuga ko ibyo bitera ari ukubesha bitariho bitanigeze bibaho. I mean ko sorry navugaga ASM 23 nibo babihakanye bakavuga ko ibyo bitera ari ukubesha bitigeze bibaho. Ukawe narabikubwiye ariko ntibabimakanira nkubwira yuko abavugizi bavuga akenshi biba atari byo uvuga yuko sivuga ukuri. Icyo ni ikimenyetso rero kikugaragariza ko ibyo nkubwira biba bitewe. Ubundi umuvugizi ntashobora kugaragaza intege nke z'uwavugizi. Bwa mbere baravuze ngo ibitero byarabaye ndaza ndabivuga ngiye kumva bavuze ngo bari mu myitozo y'amasango ngo mu myitozo ngo niyo masasu yumvikanaga igoma. Handi avuga neza turayabona umwanya wo kujya kwirwa bitoza barasa amakompora barasa imbunda nto nini na mashirigane n'iki. Icyo kibuga cy'imirwano byaba byagenze bite? Ibyo ngibyo turabyihorera. None
nyumvira mu kanya bibaye vise ibi bintu rero nje uko rero ku ruhande rwanje uko mbibona biraza gusaba ASM Vetura ko bagomba kuvugurura ibintu bijyanye na system. Bigaragara ko nabo system yabo ishobora kuba yarinjiriwe bakaba nta kintu bakibona, ibitero bikaza bikabatungura cyangwa se bakagira ukuntu bigenda. Sinzi wowe ngo urabibona ute ku bijyanye n'icyo kintu, ku bijyanye na sinyare zahangaha n'ibintu biri kuba byose? Hari ibintu nakubwiye yuko ASM 23 uburyo ikoramo ibintu byayo, uburyo isohora amatangazo, uburyo yifotoza, uburyo abayobozi bazenguruka umujyi, uburyo abo bafashe babohereza Kinshasa ko ibyo bintu bidashobora kubava amahoro. Nakubwiye ko gufata abantu kabamarana amezi 3 cyangwa 4 mu bana bakontorora uko ubayeho, bajya mu gisirikare cyawe, bajya mu gipolisi, abenshi baba barabuze uko babigenza bakajyamo kubera yuko nta mahitamo bafite. wowe umbwira ariko ari uko bayobotse idoro za ASM 23, birashoboka ko ari abayobotse idoro za ASM 23 bakajyamo kuko, ariko hari n'abandi bambuze uko ngira babonye batambuka ariko baragitisha kuko batizeye yuko barekurwa, bahitamo kujya muri ASM 23 ariko ari bamaneko bakishasa. Ibyo ngibyo byonyine birakugaragariza ko abantu bari muri ASM 23 aribo baneka bakabwira ubutegetsi bwa Kinshasa. Oya, n'ikindi wenda kindi cy'ingenzi nuko aba bayobozi, ikindi nuko bagomba kumenya ko hari abantu bita barusahurira mu nduru babeshwaho burya bakizwa cyane, bungukira cyane mu kavuyo. So rero ntekereza ko niba bamwe ari gutegura amahoro, abo ngabo nabo bagomba gutegura ibibazo. Ibi byose rero bagomba kubimenya. Birabari kimwe nakubwiye Faita. Ahubwo ko amatangazo ya ASM 26 isora, M23 isora keshi, akabara kumushyira mu kaga. Urabitira ko itangazo yapoye ivuga yuko niba Kinshasa n'intambara bemera kubirwana. Ibyo byonyine gukura umutwe twaje intwaro ugatora itangazo nk'iryo, icyo bivuze nuko uvuga ko ufite imbaraga witeguye guhangana. Ntabwo rero wabibwira leta ngo kwihore. Wapi? Ngira ngo narabikubwiye yuko niba batinyuka kubivuga gutyo, byakwisanye n'ubwo bitegura intambara rwose. Kandi Kinshasa yaberetse yuko ikikeneye ari ukurwana. Bo rwose bari determine, biteguye ibintu by'urugamba. Niba usohoye itangazo ukavuga ngo drone ntabwo aribo bemeye kuzikoresha bonyine, ngo nawe ngo bituze abanyagihugu bakoreye, ubwo wiyemeje yuko muzahangana nyine mukoresheje drone. Niba uvuga ngo ikibuga cy'indege twagisengeye kandi tuzagisenya dufite abasirikare, icyo bivuze nyine ubwo nabo baba bagira ngo barebe izo mbaraga. Baravuga batereka turwanye izo mbaraga, turi kubona zamaze kuba nyinshi cyane. Icyo bivuze ni urugamba ASM 23 itenyere rengera abaturage. None vise twitege ikiro sasa ni iki kigiye kuba mu mboneza nk'umunyamakuru, n'iki ubona kigiye gukurikiraho haba ku ruhande rwa ASM Vetura ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa? Hari ibintu bitatu nakubwiye ko icya mbere abaturage bagiye kuhaburira ubuzima ari benshi. Icya kabiri mubwire ko ASM 23 idatunze neza ishobora kumanika amaboko. Icya gatatu nakubwiye ko Kinshasa idafite gahunda yo gushyira intwaro hasi, ibiganiro ntacyo bizamara, ari ibiganiro kugira bategure urugamba. Ibyo n'ubundi rero ukomeze utegereze n'ibyo bizaba mu gihe ASM 23 ikomeje imikino yo kutabona yuko ibyo yasabye Kinshasa by'intambara ari byo biriho. Yes, vise reka tugushimire cyane rero, ubwo niba nta zindi update zose ku mpande, bwo turasoreza ku Igoma gusara, na zindi update zindi bivugwa muri Iran nuko umuyobozi w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko Iran iri guhindura uburyo bw'imirwanire, ariko nuko bamaze kuyivumbura. Iran nayo babwira yuko ngo biteguye guhangana nabo, kandi Trump natitonda bazamwita nawe. Ubona yuko impande zombi zakomeje guterana amagambo kandi ku buryo bukomeye, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakira indi mirambo 7 y'abasirikare babo n'ubundi basize ubuzima mu bitero byagabwe na Iran. Ubona yuko umujinya uri kugenda uba nabi, kugera n'aho babwiye Trump ko natitonda azagwa mu bino bitero. Numva mu yandi makuru twaza kureba ibindi bigezweho. Yes, urakoze cyane.
yaha abakunzi ba Jeune Official rero reka mutwemere tujye gucukumbura dukomeze ducukumbure tusoreza ikiganiro dukomeze ducukumbure tubashakire neza iby'ibitero ndetse n'ibyangiritse byose ahubwo mube muryoherwa n'amakuru twabateguriye nk'ibisanzwe rero ni umuhungu wanyu Fighter ndetse na mugenzi wacu Vincent kubanga bw'ibyuma twari turi kumwe tuze gusura amandi masaha turabakunda cyane ciao